Chibai ule zolbuk sin rung weekly current affairs akan lo lom le vek chawa February cholkar to berna ta na kan zir ho tu te chu YME tiang hin ni le dona assembly a Mizoram budget 2026-2027 atan phar an ni a atlang pui le pui mong chi te kanan envele nga tin amasalama kan lo sei to pek silika kan ti kha official member ni turin Indian an zom ta a mi pa hian enge silicon kan ti pui mo MMT te pokanan thir zoi zoi nga tin International Mother Language Day 2026 atan man an ni enge theme ti te kan lo hriat vele thaang India thalai te Global Mental Health Report pakhat engza na nge kan ni ti te po hriat a thanga tin AI Impact Summit kan nei zo tak che Delhi lama khami tanga ron chuak aron ir chuak Delhi AI Declaration ti te pon thiranga tin Kerala ti kan hriat thina kha Kerelam ti kan soi thuai angai mela po chuni se HPV vaccination initiative rampum huapin kalpuyan ni chomuk mupdona chungte po kan thiranga sankal scheme anon lang boka tin kan Prime Minister in Israel atlo thu te kan lo mu anga ta chuan chumina ron thin chu agreement le partnership chi sang sang te pokan an thlir ve zoi zoi nga tin ram chunga masaber ni turin counter terrorism atan bik liaw liaw policy tu ana oma chumi chu min kan lo hriat keu te po apoimo ang ti chuan budget khan han luta ila Mizoram budget hi financial year 2026 atanga 2027 tura kha ania soi fau thenang in budget chueng dang ni loin sarkarina poisa mu dan tur le aman dan tur ruang am an ruam han na kha an ni a hi kan chief minister le finance minister ni bok pu laldu oman February ni somni Paruk Khan assembly house a phar anita a ta chuan kan budget size hi kumina hian ni kumlam ai khan a thanga chu cheng vaibel chia hlir sing khat sang sari zali sombuk pakwa point pakwa pakhata kha ani ti chuan chi sang sang malak na tur chi sang sang soisen poni longa chungzinga chuan alangsar zula chuan agriculture lama te le infrastructure mason na lamte le inkalpo na tha lama te han sarkarin anon thur le a ti chuan kumin bi ka hian thil danglam lian do angkha han thleng burbura kha budget a hian kan mu chi alem lo ni na langa I sarkarin in so het chawa mason na kalkonga akti dan tur pangai angin akal chhodet det ni na langa chunga chuan ka ma kan lo nikum lama kan lo mu to bana kai policy flexi program khan vaibel chia zathum somnga anda le a chumi zathum somnga zinga za somnga vaibel chia za somnga hi thlai thar leinan ai eng so thing chuan marcha le mun pia khanga tan khan ada sang bok ani chuan revenue receipt sarkarin chi atangte le khoilai tange poisa mu chi sang sang atanga a mu hi crore sangriat zaruk chuang kha ani a chon chulai tang chuan revenue expenditure big sarkar ni tin in rel bolna hlote office and kolna te ani emo chi sang sang in day to day administration atana mantura hi vaibel chesing khat sang li tha akhania chon hei hi 82.53% ani kan budget atangin aron haulian khop maya hei hi thil alian lo theilawa kan ti don nge sarkarin rel bol na khan aron o tam le berdona ti chuan masona rural din na tura tan khan abak 17.46% kha man ani dona chu vaibel chia poisa jong chon vaibel che sangthum dona kha ani chuan khatiang lo ni chuan revenue expenditure le capital expenditure kan bel khom ta ani chuan kan poisa man tura hrim hrim kha vaibel che sing khat sang sari le som sari paru point pakwa pania kha ani ta a ti chuan he ta hian kan lak lu tur kan en chuan ti za thi ni a kan man tura ru man he ti za ta ni a kan man tu zo ka hi atlem zok ta a ani chuan technically chuan he budget hi surplus budget ti na soi the ni hi hunrei tak chunga chu hunrei tak nuwa tiang shim shim han muwa kha ania amaro chu sarkar em press conference nei nuwa a than pa wakin hemi surplus budget ang hi chu aron soi langvut lem lo na amaro chu technically chuan alak lu tur aya aman chu tur hi atle mi owang in surplus budget chu kan ti theome chuan ta hian supplementary demands for grant sarkarin kumman mek la ya financial year man mek la ya sum lo ro man ang aya poisa amamo tamemo khatiang kha sarkar check in state check in atanga poisa dil chuan aturang akha ani a chutai ta chumi tan chuan vaibel chesang li don akha aron tel bokani supplementary demands for grants khan ti ni ta se chuan hei hi wang line ni atang ron lak chu ani a azong za hi hriat sen po ani lawanga amaro chu poimo angchi lo chin chia thei te om chuan athanga chuan MLA fan
MLF fan om le dona viable che somriat ani dona ni chon MLF tinin viable chen hi kan nei dona chon ni china kan mu ta kan khan flexi program ba na kai hand holding scheme kan tia kha viable che sa thum somnga da ani a chuan third Mizoram State Finance Commission din ani dona hemi tan an na thona tan hian nuai za da ani dona State of Fund Board waya kan kalkong maintenance tan te ti za thi da ani a chuan state priority project poimo big ang chia tan khan viable che za te da an ni boka chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme waya khan viable che za som thum da ani hengte pon hriat ve thang chuan Social Welfare Department te power lam te le excise narcotic tan te ti han chi sang sangin da thla khani ta chun agriculture lama hian langsar le deuh leka chuan lo nei tu te na pipe an leya chengza somnga sarkar in alo tran ve theina turatan hian nuai zani somnga da ani boka tin central lama tanga scheme local train state ina alo tum pui ve turang chi atan bi khan viable che zani somnga da ani chuan ni chin kan hmong khan revenue expenditure atan chi sang sang kha tiana kal chuak ta heta kan hmong hian sarkar na thok hlo atan te hian akal tam viau thin renga chuan pensiona po hian kal tam viau thin ati khan chi sang sang khan 82.53 akha aron siam ta ani chon union budget lama kan tiang khan graphical representation ang zong hian an en leila chon kan lu hmain hei hi lusai edu.com atang hei thattak mai nan lo ti a minga hrim pokan hrefo thinang helai tanga ron lak chu ani ti kha kan soi ma sa a chuan kan lo tlo do educational platform atan tangkai na man tangkai na tam tak kan nei thayang chung chu kan lo tlo don nia lusai edu.com emo application ang zong po khan a omang ta chuan analysis thatak mai ti hian graphical representation ang khan anom nei ani chuan total revenue receipt akha a chhozong in kan poisa hmu kha chhozong in akal kan ti kha chu 9.8% khan increase ani chuan kan expenditure akha tiang za thi ni boka ti te ni chuan ni chin kan soi revenue receipt a oma revenue expenditure a om boka ani chuan kumin bi ka chuan surplus om theya deficit om theya kan lak lu aya kan man chuat atam zo chuan deficit kan lak lu aya kan man chuat lem chuan surplus khani ta kumin bi ka chuan core zakwa don khan surplus kha a om ta a hei kum masalam te ai chuan in reverse thok ani chuan fiscal deficit apum puyang zong in revenue big ni kherlo pum pui lak lu atanga i capital a te po ni ta se khang zong sarkarina inkar aman chuale lak lu inkar hlat zong ti te pona sai theng chu fiscal deficit kha tiang za thi ani dona hes tiang za thi apu bel te po kha angai don ni chun liabilities with respect to state GDP ang zong khan 43.56% ani he kan lo chin chia le tha om boke state ina sumle pai de chu pum puya tanga kan banai dan ang zong hei union budget a po kan hmuwa tiang zonga target nei a te po kha atum chho viau don ani kha 50 bor vela oma kha hrisele tiangai anita a chon 43.56 bor vela tuna hian Mizoram hi anita chon kan poisa hmuwa kha khoya tanga lo kal nge ti khanita a revenue receipt akha chu tuna kan huang hian aron kal tamber chu hei hringkual tamber maya achan ve do mok hi hringa chu chung dang ni loin central tax devolution ani India ram pumina achia tling khoma tanga state te nena criteria sang manga ansem kwal le kha khata han kan poisa mu na atan kha kan poisa mu na a chuan kha aron hau tamber ani chona dot le chuan hetan bokbon rong hi kan mulenga grants in 8 central sokar tanga mason na turata na kan mu poisa mu thawa kharon ni a ani pani hian hei tamjok chun hau mok ani chuan ta hian state bill Mizoram state bill bikina chi anei te le GST te tang khan share thum rong he ta hi ni vele a chuan non tax revenue atanga poisa mu khatiang hi ani ti khan ni ta se chuan ramma thang zela revenue receipt growth apo khatian chhozong hian akal ve zela state tax bi ka le non tax bi ka khan ti khani ta se chuan hetan kal le taila state bikin atamber khachu ni ching kan hmuang khan central lama tang kan hmuang khan ni phota heta i se thum rong bik te state ina kan de chhuwa ve khan engin nge engmangin nge kan de chhuwa tamber tia kha kan en le ni chon GST tho hi ni
GST เชียจังทอคัน state bill ปกคันปอยสัมัวค่ะตำลอลักอันนี้เตียค่ะหันเชลไทยบอกละส่วนเซ็นทรัลจังกันปอยสัมูดานชิมค่ะเองเตียงรอนกันเงเซ็นทรัล tax devolution ค่ะเองเตียงมังเสียงเงกันติส่วนข้าง tax devolution กันหูจังคันตำโจกชิงะฮี income tax ค่ะอันนี้เลยติดส่วน corporation tax กันติเต GST กันติเตจังคันข้าง tax devolution ค่ะอารมณ์เสียมบอกกันนี่ที่คันติตาเสส่วน revenue expenditure ฮีกุมสังเชวเตค่ะอันนี้รามินมาโซนะกัลชาวโดนนี่ส่วนสการินเรียลบอลนั่นเตะสุมมันเตะฮีตั้มชาวเวียวตั้มทรงหินักละจุดที่รัวลินตั้มทรงกัลสัตเลียละวะ state GDP ชันเวทละค่ะอภัยโมเวียวเชนอันนี้ revenue expenditure ริงว่าตัดชนะ capital expenditure ชันสีละคันอัดสีเลมละวะอามาเราสุกุมินาเฮียน capital expenditure ค่ะช่างโจยนักกัลเตลบกติค่ะอันเจเตลไตละอันช่างเวอันนี้ส่วนกัน spend อันเตียงเงี้ยกันป่วยสมันดานที่อามัลขายอย่างทรงเฮียนอันเล่มให้กันหูพะโลไม่แทงปอดจนนี่เสียจุงเป็นเฮียนให้ตั้มเบอร์ฮิโลคานี่นี่จีนกันเอ็นตักซุยอย่างคัน salary อันนี้จนเป็นส่วนที่คันอันนั้นดอทค่าส่วน capital expenditure ค่าเหตุปาลีน่าอันนั้นเวเลยที่เด็กคันนี่ตาเสส่วน GIA grants in aid จังกันหันตัวรังจีเดปอให้ตั้มปังไอเวียวเป็น salary ค่าตั้มเบอร์ส่วน GIA อินาดอตาเป็นส่วนอันนี้ส่วน capital expenditure ค่าอันนี้จุยปกันนี่ที่เด็กคันนี่ตาเสส่วนแห่งไรเฮียนปอยโมเวเลไทยตัน deficit เจนตั้งชีเตคานี่primary fiscal deficit primary deficit กันติเต revenue surplus deficit กันติงชีเตค่ะเฮตกันมองเฮียน surplus โง revenue บีก็ค่ะกุมินาจนันคัลโซอันนี้ค่ะแต่เฮียน deficit อันเดียงzero นนเป็นท่ากับคันอามารู้จู primary deficit เต fiscal deficit เตค่ะจู surplus เขาไม่รู้นี่revenue big เตค่ะ surplus ค่ะรอนตกเจ้าที่คันนี้ตาเสส่วน social service เฮียนเอ็นตินเง social service ตานเฮียนสการินมันดานะเฮียนหันเสียดเวตานะชาจูอเลียนเบอร์ฮี major portion ฮี education อันนี้health อันนี้ส่วน economic service เฮียน agriculture เตส่วน rural development เตส่วน energy ตานเตเฮียนมังลมเลียนนังซงส่วนอันนี้โอเมที่คันนี้ตาเสส่วน43ให้นี่ชินกันเอ็นตักเท่า fiscal liabilities with respect to GSTP อย่างทรงกันเอ็นส่วนที่เฮียนกัลเช่าอันนี้ปุ่นนะริมบ้ากันในจานอังเยลังนะกันในด้านป่วยสังทรงคันนี่percentage สังทรงคันอันนี้ทุ่งอันนี้กันสมเด็จชัวจังอินเองเตียงทรงเงี้ยเตียค่ะอันนี้ตัดทุ่งที่ส่วนกันบ้านเนี่ยส่วนเองcomponent ที่เขากันเอ็นเวลส่วนเหตุเฮียนเลียนเบอร์ไม่internal debt รำช่วงสการนี่domestic ช่วงป่วยสังกันปุ๊ค่ะกันบ้าเฮียนตั้มเบอร์อันนี้ส่วนอันตัวเล็กส่วน loan and advance ปนลำเตปโลนี่เทียขัดยังจีกันปุ๊กเด็กค่ะอันนี้เวลนี่ internal debt ค่ะ major portion ส่วนนี้ที่ค่ะอันเสตย์ละชมไหมที่คันตัวนัดส่งกันดูโต๊ะพอตั้งมิโซรัมบัตเจ็ตปีขัดจูเห็นไหมว่าสวยจุยง่ายเดียวส่วนอันตัวเล็กแต่กันสวยโซเชียลตัวนี้เป็กซิลิกาขันกันเลยแต่พอดีละอินเดียค่ะ official member อันเรานี่ตาเป็กซิลิกาส่วนให้ฮีเองนี่กันที่ส่วน US United States มาลักนะมังเขาเวลปุ่มมังโซงelectronic elements electronic supply chain ชัดตะกอมเทนตัวรังจีเต processor เสียมนาชิปเละขัดยัง critical mineral สังจี supply chain สังทุ่งตักเละชัดตักรำปักนี่ขัดน่าอัน dominateเราเอาเทนตัวตานะมาลักนะชาวปอยโมมันนี่ค่ะส่วนอินเดียฮี official member ค่ะอันนี้ตาอันนี้ส่วนเสียงคัน any single country ทุนั้นซิลิโคนอังเซียเตแห่ง critical mineral สาเหตุไชน่าเตปอ dominate monopoly อังเดาทอยน่า dominate เนี่ยวิวไม่ขัดยังซีอันนี้ละว่า supply chain ชัดตัก single country รำปักขัดโซ่อินมัดละว่า cover global supply chain เสียมชาวค่ะอันตุ่มโดนจุดยังบอก in rare earth element อันพอยโมเตหากันที่ข้างเตปอ access ในชัดค่ะตุ่มตัวนี้ตัวนั้น summit บีกี Washington DC
nei ani ti chuan kam soi zawa member country big hi United States tuna official chuan Canada Japan South Korea European Union le India te kha anni ta phot ani ramdang te ponan la zom zel chawanga chun ni chin kan soin khan China in heti lam konga hian dominate em critical le rare earth element lampanga hian chumi wang chuan export in sum don nak khami supply chain kha pakhatina aron control view thayang chi te economic coercion ang chi te weaponization ang te thleng khan thilom the ania chuwang chuan global supply chain ram sang train khalam zong ma son nan nei a ram pakhat bi ka inghat lutuk lawa khowela oma kha soile soinu pex silica na tumbera chuni a pex silica ti shim hi pex ti la hi leitin water tanga local na tin water tanga local ania pis ti na nia silica shim chu semiconductor siam na poimo kha ni a semiconductor hi tuna engkim kan ti theina chan computer world computer digital age kan lu theina chan ti te pon han soila chu te chu tun bi ga chon pex silica shim kan en to a khami big lai khan en lokila silicon a hiang dang ani lawa hei lungtum hi ni maya fiam thu dain ka soi thina mishing chu kan rap thak ani lungtum hi ngai to na kan nei tir ani do hot ani hol mang don an soila hei hi lung atanga kanan lak silica sen temo quartzite anti te tang nan han la chuak chawa chulai tang suan silica kan tia kha an han ti fir chawa tuna kan processor kan phone te kan computer te heng digital la ta na chip siam na man te khan ani ta thina ni chumi silica hrim chu periodic table kan en ani chuan metalloids an ni metal an oma non metal an oma metalloids an om boka metalloid zinga an omani chuan metalloid chin ni phungpoi mo tau pakhat anei achu current hi akal tlang tir theya achangin chuan achang na kal tlang lo bokani chang kal tlang tir theya changin kal tlang lo tir kan ti don nge akal tlang theilowa kha metalloid chin ani phungpoi mo mai ania ta chuan silicon a hi ni ta a chuan atomic number roll number han ti mai la periodic table heta in ziak dul thin za som pariat mi zinga han atomic number 14 ani a nucleus a proton pali ne ya electron som pali nan hel kual ani pa nga ya neutral element pa nga ya chuan atomic weight atomic mass kan han ti boka kha ti hiana oma chuan discover tu chu Jacob Berzelius ani chu chuan poimo kan ti kha chip microprocessor siam na na khovelina man na sat kha anita chu en tin nge kan man tan kan mong hian kan valai chuak ta lunga tang te khan chu han ti film ta an han ti fir ta silicon ingot chi chuan wafer antia hei technology ngai sang thil vek ani to a chuan tiang hian an siam kuala an siam kual zela ti topila abak ke pon ka hewak lo chun chipa chuan an lo siam ta a ti khan wafer an siama chipa chuan an siam ta transistor mangin current kaldan tur kha mumal takin siam ani ta ni I manrot advanced top khok ne chuan chip kan han tiang chia tuna kan phone ate kan mu athuak bu ber kan han ti I transistor thuak bur ber chau khan ni kher lawa chip chi sang sanga silicon chip kan pen drive te poni theya ka tiang chi sang sanga khan le kan phone te smartphone te computer te thuak bur berang chia bo hian an mang ta vek ani ta chuan khu ta kan mong kwan te khu transistor tam takin asia makha ani ta a kuta khoi mai thel til pol ni to lawa light nen ti khan tiang hian printed om ze nei takin kan zoom vak ani chuan khung kan huta a chuan machine thil siama rap thak chan pakhata chu hetiang chipa hian hetiang tiat vel leka hian vaibel chetel transistor kha om ze nei lutuk hian mihring hian an da thei ni te reng chu pakhat ka soilok nga ituna Apple company ina a processor chakber pol tiang chakber tira che trenga wangin ultra M3 ultra hi MacBook hemi nei te pokan omem ka hello khatan processor a khan transistor hi vaibel chia li sang kha zaruk borvel sang kha zathum borvel transistor om ze nei li tukin electrical circuit machine hian ata thayani chu turu takani inchin hi thum thila thil te omzia nei taka circuit zukda fela kha po chuni se khati khan transistor tampo le achak ti zong te pona soi thayanga tuan kan Snapdragon tuna phone kan smartphone tam taka kan man tlang pui Snapdragon 8 henga te hian vaibel chia lir za borvel transistor te kha mun te processor khan an zuk
da lut kwal the chu ani theina chana chu silicon semiconductor ani lai kha ni current kal le kal lo lai 0 le 1 kha computer language an lo ti chho ateni a soitura tamang technical thil tak tak hria thiam phak bak te po aninga engpo chu ni se kha silicon poimo na electronics device atan chu na poimo em a he thil thunun theya hi apoimo viawa chuan global supply chain ram tinina kan in ha na ani wang han global supply chain thatak om thei na ta na malak na lian tak pakhada chu pek silica akha ani ti te hakim lo takin kanan soini sela chuan international mother language day 2026 panania ni somni pakhata chuan hei hian ange chong le namzi arang chi sang omate kha advocates ange a support a khatiang te kha humhal ni se omzel se ti lamakha I chumi den senata na mother language day tual cher chong kanan ti khatiang kha atan khan man ani chuan education khovelina thiamna angchia po multilingual mo chongchi sang mang education han kalpuyang chi te po kha an ron thlopa chuan tunbi ka hemi report atanga kan hu theidana chuan khovel tong om zong za somlia hi bo theimai hla anga khan risa khan an bokani 40% of the world's languages akha chuan hi international mother language kan ti hi enga tanga lo chuak nge kan ti chuan hi hriat vele a thei chuan a thang Bengali language movement of 1952 akha ani kan thawanga 1947 a zalen na Indian kan han muta khan East Pakistan West Pakistan nation polo piang ani kha ta chuan hetlama West Pakistan tuna Pakistan ni meka an oma ti chuan tuna Bangladesh ni ta East Pakistan kha khati hunlai East Pakistan khan ta bokani ti chuan Pakistan khan khatia zalen nan huwa khan Urdu hi state language ni ro seti khan ni ta burta amaro chu country Bangladesh lama chuan Bengali khan mangna se mai ni tong chuan khatia state pakhatina tong pakhat an mang lem lo an ni burakha abi takin zirlai ten an du lo viau maya ta chuan thile thau anen ron he movement hi aron chuak ta chuan Bengali tonga bokha state language atan recognition muro setia kha anita hemi movement atanga international mother language day hi lo chuak ani ta chuan Bangladesh country independence war te an oma ta chuan Bangladesh ram West Pakistan lam atanga non piang ani kha chuan 1999 khan he ni manahi an propose ta ati chuan sangni kuma tang khan kovel puma lo man ani ta thina kumin bi ka hian team chu youth voices on multilingual education tia kha ani chuan global mental health lam kha an en le taila ta hian ril ru sisel ani berang chu ril ru sisel na lampang te na India thalai te ramza somriat pali atangin India rambi kha somrukna kan ni kan ril ru a sisel vak lo tinan chu chuan tu ten nge hei hi ron ti chuak kan ti chuan Sapien Labs tiania US based an ni hi global mind health in 2025 ti report ani hemi report atang kan hmu dan ani chuan hi eng tianga ron tingot ngen ni kan ti chuan India khole tui Indian mi singsari sangriat internet mang ngei te an han zir chian atanga anon tia khani ta chumi zir chian nan chuan mind health quotient ti MHQ indicator chi sang mang khan te ani chun ta hian anon stress nat le do hlek chu thalai do hlek kan oma chuan tlem puitling do hlek an bok dona ta chuan India bi ka chuan thalai lama kha rilru hriselna rilru hriselna lamzo khan a hniam zok tlat mai ani kumsom nga pangachin chunglam ho kha chu khovel pumang zong in India ro rawa rilru hriselna po khan a hniam pol khan ni me lo ani amaro chu chorwal khan somriat pali zinga tang somro kha kan ni ti ani maya chuan ta hian enge hemi rilru hriselna ta na contributor lian do pali aron soya chu family bonds chungkua in kungkai na chungchang ten yanga chun tharau lam spiritual lampang ani boka chuan ultra processed food ma pon lam thil hantimela mania shanpa rongbol ni lo pon lam thil khatiang ei tam lutuk ma le process to nu factory mo industry ei tur siam sa tong chi ei tam lutuk te pokha alo ni tlat maya ti chuan smartphone man ma lutuk te pokha hemi achan lian palizinga khan ron tel ani ti khanita se somrukna kan ni
chuan AI declaration tunlai chu AI langun mal viu maya chuda chuan hei hian envele zuila AI impact summit kan soi to kha nei ania chu February ni som paruka tanga ni som ni ani ami puinan hlut em awang ni som ni pakhat thleng extend te anni kha engpo chuni se delhi huna nei ani kha ta chuan hemi to khom expo atangaron ir chuak new delhi declaration on AI tia hi ramsom riat pariatin an poma an sign nan ani chuan ta hian atum ber tura chu democratizing AI access kha ani dona enge omzia kan ti chuan ram hosa tak chau ni lo ram thang lai te ram hnuai hnung zawk ram re ele bar zon konga hnuai hnung zawk ang te pona mason na tur zonga AI thataka kan man kual kan man vek theina turang chi akha ni a democratizing AI access akha enge he thuina aken do bera chu alai mu chu ani don ani chuan AI ecosystem te poti chakna tu tam tak he huna he samita hian soi ani boka chuan evolution khain tiang lo chuang nge ti po hakan en zuai to na Bletchley Park 2023 nei masak ber ani AI summit kha chuan UK a mo ta hian aron chuak tir do hlek alo chuak tir han tila khovel pum huap lar huai ang zong chuan i kan mel hriat chho ta tak ani kha ta chuan mandan himzok safety ang zong kha thu do viau maya chuan Seoul 2024 ania Paris ate chuan India an ni vele ta chuan i safety le regulation lam ngor ni lo kho kheremo a himna lam ngor tu ni lo man tang kai zo zo ka kha i zalen ta kaum tira a tha zonga ram than nan te mi pui le mi mir te na tang kai ta kan man chho theina tur zonga i lo siam rem lo koi hera kha atum bul puya kha ani chhota ani choni sina kan soyang khan democratizing AI access a big takin global south te pona nation development atana an man sung theina tur atana tia kha ani chodon ani chuan commitment oma $1 billion zani somnga investment om tur 10 ti te ni ata hian India rama Reliance Industry te Google kan ti te pon i AI infrastructure thatak din theina tur atan i man lak tu thu te pokha kan huwa tin chumai ni lo open AI kan ti te Tata Group le Infosys ma chi sang te pon AI technology a than zel theina tur atana man la lak tum nang chi te pok kan hu a chuan India New Delhi Declaration bika hian propose siam boka chu Global AI Impact Commons kan ti le Trusted AI Commons ti han siam ang chi te pokha ani ti khani ta se chon Kerala lam khan hoi thata vung ila Kerala chu Kerelam ti ani a hi union cabinet in Kerala state ti thin akha Kerelam ti ming thak theina tur khan ron pom ta a ti chuan parliament ten an pass howanga i Kerelam ti kan soi zui vatpo angai mel ani chon en thlazoi zoyang hi enga ngin kha hetiang ming Kerelam ti chu angin du kher kan ti ni chuan he hiang dang ni loin tong thula le cultural namzia rang ma na tang to thil local chho ne na in kung kai na tlat thila tanga Kerelam ti hi ron ir chhuak ka khani a Kerala shim hi kan rianga November ni khat sang kha chu somnga paruka State Reorganization Act 1956 noya state aloni ani kha Kerala state ti ani ta ti chuan state hian ming thak don enge thil ni phungtur Mizoram te hi kan ming te lo thak du taila emo tuna po Kerala in thak du ta masambera chuan state government a state khana du dona ta chuan initiation kha propose dona central government ne na min kan thak du an tianga ta chuan Ministry of Home Affairs in uluk takina lo zir chianga ta chuan president khan le consultation mo department rang ne te ti han ngun thuk takina nan ngai tuanga chuan president union cabinet in rem aron ti puyanga ta chuan bill siam ni in chu president khan state thak du tu te legislative assembly khan an en ho turin aron refer don ani hei kan bill in ming thak du nang turata na bill siam chu ni a lo chip ta che utin state legislative assembly khan legislature hena khan ron ke anga ta chuan parliament panga India parliament khan kha bila kha introduce ani le don ta ni state in an enzo ton huwa khan ta chuan parliament pass ani chuan president in enge phalna kha apenga ekalonianga ti chuan thil siam rem ngai te le notification ngai te ti chuakin kha state khana hing kha lo thak don ta Kerala po Kerelam ti khani don ta tun bi ka hian union cabinet ti han phalna an nei ta
process akal chawanga tuna tanga ri vak lo chon kerelam kha ani to don ani ichin kan soyang khan kerelam identity le linguistic thil le cultural nen khan in kung kai na aneya chuti rualin eng tong nge kerala ma khat tong ani chelo kerala state a omte kon malaya lam kha an tong manakha ani a kerelam hanti shim shima hi chera dynasty atanga join len ma ram za tak khatilo om khom lam nen khan in kung kai na kha aneya kerala tia first schedule om ngar thi na kha mi kerelam ti khan correct ani ta don ani bermai ti khanita se thome chuan HPV vaccine lam khan hoi le taila hi kumsom pali atanga kumsom panga le thathum kumsom panga le thathum kumsom pali tanga kumsom panga le thathum inkar rampuma khan pek ani dona free and voluntary ani inti luina don lem lawa a thon dona adu chuan an la don ani chuan hemi big hian HPV kan ti type 6 te 11 te 16 te 18 ate kharon huam vek dona chon single dose vai khatala ka zo mai turang kha ani dona government health facilities health center emo chirang huna khan hi kalpui ani don ani ti chuan heta type 16 le 18 he chin sia the chuan thanga type 16 and 18 a hi chul cancer india rambika za somri chen thlen tu bi ka type 16 le 18 ni hian ngai ani boka chuan kan hrianga cervical cancer chul cancer chun more cancer kan ti mai kha cancer lar berpol ani kha second most prevalent ani chuan first most shim india rambi ka chuan hute cancer kan ti kha ani a chuan adota chuan chul more cancer kan han tia kha ani chuan HPV shim chu enge he hi chin chia le thanga human papillomavirus ti kha ani a chi sang hemi HPV lampang chi virus a hin tam ma chu tlang pui thu in skin to skin vun le vun na tang te le sexual contact in pol na tang te khan ai kai chon thei ani chuan HPV virus ho hi low risk anti om thea high risk an om thea low risk ho virus khang tam tak HPV virus ang chi tam tak zinga low risk ho chuan ngen ti kan ti chuan pang ti chor ang chi i ting che hi an thlen thei ani chuan high risk on cancer te hial kha an thlen thea chunga chuan inas te le me che le mi pa ser ang chi te le heta shok lampang te thleng pon khatiang cancer kha a thlen thea chuan tuna HPV vaccine bi ka hi non live recombinant vaccine kan tia kha ani dona nge om zia kan ti chuan a shika tak a shik nunga tak khathun du ani don lo ani amaro chu immunity zu trigger te thurin siam chop recombinant vaccine thiamna sang tak manga genetic engineer recombinant technology ma khatiang manga siam chop ani chuan natna shik tak a khalak ani lawa him em ani amaro chu immunity khati khana zu trigger anga nakina taksa khana lo do thei dona khatiang laka hanan lo him thei pha don ani chuan Sankalp scheme lam khan hoile zuai la hei hi engeron lan chan kan ti chuan scheme tharani chelowa amaro chu CAG controller and auditor general kan ti te le committee poimo parliamentary committee poimo public accounts committee te khan ineffective planning le slow implementation awangin he scheme hi enge ani turang ni phak lo ti vel anon soilang soitu te hin trol boka chuan news ate po anron lang khani chuan Sankalp scheme chuan nge tum kan ti chuan thiam thil lampang skill development India thalai tele India mi ten an nei theina tura ta na malak na scheme lian mai kha ani chuan ta hian soyang khan CAG report chuan shortcoming in finance lamba in dai lo na le physical progress tak he scheme ina kalpui tu mang kha omlem lo ti te kha ani chuan PSC lama chuan central monitoring he scheme a hlotlin le tin lo NFIA tu tur monitor mechanism kha pangai tak om lo ti te po kha anon soi ani chuan hemi scheme shim nge the skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion Sankalp scheme kan ti kha khami lampu makha ani dona the skill acquisition and knowledge awareness for livelihood ma promotion chuan hei January sang ni som pariata khan lon chani tu noya Ministry of Skills Development and Entrepreneurship MSDE kan ti kha ani chuan a goal bi la chuan ni che kan soi to skill training han pe kang chi te thiam thil nei thei turatan chuan industry te ne na linkage nei ang chi tele monitoring system ate khania funding po hi
tam viau me ta chuan world bank atang kopin vai bel chia sang thum don ate le state in atum ve te le khang thil siam na mun pui tak te ten na non tum veng chi de po kha ani ta hian CG finding b ka khan hemi scheme ina budget anei za som ni pali vel chu hi manala ni a ti te kha ani a chuan leka dai sikal ma PSC in a observe vele chuan ani a ta chuan phuna tak le tumna tak om lo tiang chi te khan non soi bok ani chuan India Israel special strategic partnership khan en le zoila Prime Minister in Khan Khan anzuk lo ania Israel ram ta chuan hemi hnuaya hian 17 agreements in rem nang chi te po kha anun neya chu kan en ton ani chuan ta hian ram pahnih te in kungkai na thazo kan ei theinu tura tan te khami he jet lak na hi ani a ta chuan enge bikin technology te defense te agriculture le economy lampang te mason na theina tura tan ani chuan Israel le India hin common challenge te po kan ne chu terrorism le missile warfare kan ting chi te po kha ani ome chuan enge kan history shim emi full diplomatic relationship shim hi chu 1992 vela chu khan ania hemi ma jong hian Palestine support awangte kultur awangte khan asan pa takin tun anga in nai hi chuan ram pan hin lo line dor thei meu lawa maro chu 1992 tang khan full fledged chang kha chuan ron kal chhoutana chuan India biki defense customer Israel tan chuan manro kan chok lu na lian ber pakhat akha ania kan manro chok lu zong manro le kai hnoi chi shim khangza somthum pali la ya kha Israel atanga kan le ania chungsia chun missile system lamte drone ma unmanned aerial vehicle sang chi lampang te kha atam boka chon tun bigan agriculture corporation lama hian India hian Israeli technology mangtang kaya India agriculture bu sang chi te an ram kan riang an om na mun chunga chon technology sa tak nen thlai thar lampanga an kal na sa ni khatiang chi lo man tang kai veng chi te ania chon ram chung panin sum don ton na po hi pungna savio me a let som tak beu meu ania 1992 kha chuan US dollar zani million makta doi zani vel kania toina ro chuan tuk le ding on som ve lai kha US dollar zong khan ani to bok ani chuan Indo Israel Cyber Center of Excellence ti te po kha din chho te po kha an tum ani chuan ta hian han soilan ve thanga Knesset medal ma speaker of the Knesset medal ti hi atonga thalak te po halar view maya hi engdang ni loin an Israel rama highest parliamentary honor ani parliament ina choi moina an pek thai sang berakha ani a chu speaker of the Knesset medal antia chon Knesset shim hi enge unique cameral parliament of Israel an ro la in sang berakha ani Israel tan chuan dang dai tak mai kan ti don nge Palestine hian sang hi som pariat khan kan tuna kan prime minister he the grand caller of the state of Palestine tian lo dong an lo peto boka chu Palestine honor for foreign leaders rampon lammi politician te foreign leader huai tu te nenan choi moina pek thei sang bera Palestine sarkar hin lo peto boka tuna Israel na pevele bok ani tiang dong Palestine de Israel atanga hemi pani dong ve thei mi tlem te jinga mi ani nge ni chon India shim hian nge Palestine le Israel boina stand kan ti chon two state nation theory two state solution ani kha nge ngo tan da teloin thate te in Palestine ram Israel ram kha mai se ti kha man atanga tun thlenga ala du kha ni ti kha am chetel bokela chon hei hi an malak na chi sang te ani a tian tam viom ani chuan to bernatan counter terrorism policy hei hi amasa ber turin prahar ti khani dona first comprehensive counter terrorism policy mumal taka policy India na counter terrorism atana helpol dona helchet na dona tana anei masak berani prahar ti khani ta se chonenge tumbul pui bertura minga tangpohan achiang ngal do viau maya amaro chu helchet na ngor vado ni kherlon a network zong I azung nen chopa phoi ada ro vek khatiang kha atuma tu chu ania ta chon poisan hu na te ral thoman hu na te le an tlan chiat nang chi zong khatiang network a shim cut off vek kha
i shek ril tram terrorism atana i thilan mamawang chi i va shek ril tram chi kha atum tura chu ani don ani a helpol va do ngor ba ka ti lai khanita se chuan core executive a chuan ni china kan soi ang khan terrorist action shima kha chu suala puan ma engma in ngai than hiam na kha om don lo ani chuan khatiang extremist ho ate kha i ril tram han ti mai la i khatianga che thei tura ta na an thil don thin resources i ti chatlak shek ril tram kha atum tur chu ni da a chuanin ta chuan principles guiding principles atan chuan zero tolerance terrorism action shim hel chet nang shim shim chu engti kong mai pomani don lo ani soifia na om thei lo terrorism kha chu chuan victim centric khang tuarte hel chet na wanga tuarte a victim ate kha thei to pa han hum him tlat an lam tran tlat tia khani a chuan no religious attribution terrorism le sa khona kalko pakha hemi a principle a chuan a om lo mo eng sa khuan na ma hi terrorism nen an kung kai lo ani ti ani top terrorism app kha chu i sual ko mo bol wang ani top mai ni hel chet na kha chu i sa khuan na nen an kum kai lo a le i nam zia rang nam chibil thil nen khan in kung kai na nei lo ti khan a tang tlat don ani terrorism kha chu terrorism ani top mai chuan state sponsorship a thin tia kha i concern anei don boka chu chu enge rampa ngai takina state policy atana terrorism hel chet na lo man telang chi kha ani an mel maram telaka chetura ta nan lo sponsor emo khatiang chi kha india tan phei chon poimo ani chuan hemi prahar tia takhi hemi pillar pasari ina asiam puma hi ni ta p for prevention an chet ma a i proactive measure more reactive chau ni lo an chet ma a thil ti tur lo an chet dan wa makhal ang chi emo khatiang kha prevention in dan na kha atum tura chu ni a chon lo che to ompon response thataka aturang tur taka na tel tola response ne kha ani dona chu chu pr r la kha ni a chuan a aggregating internal capacities khatiang law enforcement te thuam chaka manroti changkang te khatiang song kha ani dona chuan it's la chuan human rights and rule of law mishing dikna chan vo hum hima danang taka dowa chuan dan siam that ngai ni po reform le ang chi te kha ani a antot le chuan attenuating enable condition police lampang state police ani mo khating chi thuam chak ang chi te le socio economic tharung ngor ni big lo ma son dang zong te han khatiang han approach terrorism ek khan chut chat emo han ti esoya kha atum chu ani dona chuan aligning international efforts cover pu mangzonga tran rual na emo malak nang chi nena nerem tak tura han omte lowin open ate khani dona chuan terrorism ek alo oma recovery le resilience mo hanin din tharle na khatiang chi rebuilding lampanga thei to pa community centric ram mi puitenen tiang khatiang lampanga recovery lampanga rebuilding lampanga chanlak nang chi te kha praharina soitum akha ani acronym ti chuan tuntuma tan chung kan zo vele ta phota engpo chuni se shetlok lo harsan na omani ngot lo chuan karle lama hungai kanin hule thau don nia chumi ma zong tui ni man nuam le khazir tui vek ule kalome